politics le thu thar thlirna episode samnga pakhata kan lo lom le vek chu kan channel min lo ngai lut sak thin tu ten kan video ron siam thin te in lo ngai hlu thina comment lama te po hei aya jingzok te siam tur te le han regular chho view tur te pe min be sei ti kan ria comment lama in ron sei sang sang te po kan lo huwa amai ro chu chung ko lama te har sat na neu neu te kan nei ve thina wangin kan ron regular theilu tuk lawain mi hret thiam na te po kan han ngen le a ama saper kan han thlir tur chu Israel le Iran in beina chungchang hi ania heng ram pani Israel le Iran te in beina hian an riat na a thleng ta a he an riat na po hianin zul lama pan zel ta mun ti turin boro ka kal chawa jun ni som ni zir top ni po hian Israel lamin drone an ka chu chon te aran khopui central gisa an ti hom chunga mihring chen na insang te akap chia Israel lam hian in do thlo theina somruk chuangin zan khua jun ni som pakua zan ni nga ni zan khan an beya chu wang chuan teran khopuya mun sang ten be nia soinia an va bitum tam bera chuan sipai te na man tura an siam missile te khang an siam chuna mun te kha an va kap chia tin nuclear research center then khat te po Israel sipai ti hian an va bituma an va kap che nual nia soina boka Israel sipai ti hian Iran khopui hi darkar somni peliliam ta chung khan mun za chuanga boman va thlak nia soi ani boka heti lai me kian Iran lampoin Israel hian be chun zom ve zel thowa Israel chim lama bir seba khwa gaf iam advanced technology park chu nasatakin ani ni na ta na ron beilea he until ron ka chiata hianin Microsoft Office a po kang mai na sataka chokin a building te po chenwal nia soi nia tin he Iranina Israel ram khopui chimlam a bir seba khwa technology park kanon beina hianin mi sarin liaman tora heng liam torti damdoin lama en kol turin emergency service te chon an roi nia soi nia Israel le Iran anin beina hianin I kan comment then khat helai kan video ron siam to te po Iran hin soine blo tuk te point lo ti ve thina e kan lo ria amai ro chu Iran hi kan soine lam ni lowin a Mizo te na kan ngai ven jok kha chu Israel lam te lo ni awangin Israel lam kan lo soi ur te thina Iran lam kha kan soine ti na po ni chung lo kan soi tlem de thina ni ti kha e kan hanin soi fian ni sela heng I tu na dar kar som ni pali liam ta chunga Israel le Iran te in beina hian atlang pui thua Khawvel chanchinthar lian sang te na han soina chuan Israelina an va bein hi an tam zokin an thil ti chiat hi tam deuh zoka Iran hi chuan in tuna po hian darkar somni pali liam ta he video kan siam atanga darkar somni pali liam ta hi chuan in Israel ramanon be hian Israel chimlam deuh chawan ron be a amero chu Iran rama Israelina chet lak nan va nei thunga ero chuan an poi khoi hi lian tham hle thunga tin in do thlo thina po somruk chuang an tir chuaka chu tiang ang khop chonin an chena sa tun darkar somni pali liam ta chunga an chet na hi chuan keini soini loin Khawvel chanchinthar sang alam dana chuan Israel sipai ke chet na hi atam zokin an poi khoi po na sa zoka Iran lam ero chuanin Israel chim lam deuh chawan ron be ri ni tin heng anin be ton na hianin thil langsar zol deuh tak pakhata chuan teran khopui Iran a cheng te hi an mang angin an phili boina sa ema a chan po Israel in do tho thena ten an be chun job rek awang hian he an ram khopui ber te ran te hi tlan chua sana mun him jok pan tura anin sa seng tran awang hianin heng traffic an ti te petrol pump petrol lak na mun te khang ang te kha ami pui petrol lak tum te khan in chu na sign anin tlar boi engani anin tlar boi na sa ema chung te chu Iran ram din hun te po nia amero chu Iran ram po hi an nep chuang lowa Israel te hi an va be na hi rul tokin an lo chang ve zel thina ni ti po kha kan riat ma to ma ni sela kan han soi thar le ni sela Iran hian Israel chimlam ron be chun zom zel ma sela darkar som ni pali liam ta chung khan Israel ram khopui pani Jerusalem le Tel Aviv lama chuan nizan thleng khan ral khel dar vok ngai lovin mi puiten thein dia soi ni ve thung pokani ti chuan pani na chuan Israel defense minister Israel ka chuan Lebanon inkul Hezbollah firfek polte chu Israel laka poisoi to lo tura film khur turin adu thu a soi chuaka Hezbollah ho tu naim ka sima chuan
June ni som pokwa ninga ni khan Israelin Iran laka leilen na chun zom zel chuan atulan ti huna Hezbollah te chuan Iran an tran pui ve mai don ni in tong kamaron soi choka hei hi Israel Defense Minister hian ron chang le tin Israel hian aram poi khoi tu te laka hian do theina nei to lawa chu wangin Hezbollah te hian an chunga Israelina ma alak ve lo na turin le poi an soi lo na turin lo in thlir fi hlima he ingeni in rol nei ron nei ve lo turin a vole ta a chan po Israel laka poi anon soi ni chuan dim doi na tel hau loin Hezbollah te poin chuzui zot chel to don nia soi wangin Hezbollah ho tu pa tong kam ron cha chu hi na takin a vole ta ni ti chuan a pathum na chuan International Atomic Energy Agency ho tu Rafael Grossi chuan June ni som pakwa a Israelin Iran nuclear siam chu na mun turan sakmek arak khop pui bula an beya khan thil tam tak ti chetania amaro chu he mun hi nuclear siam chu na tura saklai mek ania wangin nuclear ral thuam lam engma alom ri lo chu wangin nuclear ral thuam siam chu na mun anga ngai inima sela thil poi an khoya hian in nuclear khatiangang uranium te nuclear khatiangang ral thuam siam chu na man ruwa kha engma ti cheta mo mu tur om chung lowa amaro chu a building le mun ma khang atana nuclear siam chu na ta na thil poi mo tam tak kha chu ti na satakati cheta ni ti in asoya helai huna hianin Israel indo thlo theina te khanin yan va bituma poina satakin an va khoya chu Iran ram nuclear siam chu na mun poi bo takare wangin International Atomic Energy Agency ho tu Rafael Grossi pon heng Israelina nuclear Iran nuclear siam chu na mun te an beyan ti chet thina hianin he IAEA te hianin data mu mal takan nei ve zela ngai tun data nei china chuan helai arak khopui bula nuclear siam chu na mun Irakina Iranina an nei hi na satakati cheta ni thu soya amaro chu hemi radiation leak kan tia nuclear ral thu ban siam chu na khami radiation ron put chuak ka mo ron engeni tham ron ir chuak kan ti don mi khang kha chu thil hlom engma omlo nin asoi ve thung pokani ti chona palina chuan June ni somni sang ni somni panga hian UK te France te German te foreign minister heng ram pathum foreign minister te hian Iran foreign minister Abbas Araghchi te chu Israel le Iran buina thleng meka in biak na nei pui turin Switzerland khopuya an kal khoma he kan chanchin kan buat sela he nanin kom tran toyam ti chu kan thra thilawa amero chu UK France le German foreign minister te le Iran foreign minister Abbas Araghchi te hi in kom na an nei do na in bi hen in biak na an nei na tura hian tuna niriat chunga Israel le Iran nina in beina an to meka khothlang ramten Iran sarkar in biak na an nei puina saber turania eng thu nge an rel chunga in biak na hian thutluk na an siam don chu hriat ni lo ma sela atlang pui thuwa ngai dana chuan UK France le German foreign minister te hian Iran ram hi remna in biak na de hemi Israel ne na in rem na kong dap tura an nor rin ania tin Iran foreign minister Abbas Araghchi hianin Israelin Iran abe na ati top ma chuan US ne na in biak na nei an tum lo thu asoi chok poka asoi zel dana chuan US chu Israel thurol pui tuan ani awangin biak an tum ri lawa biak tul nipon an hriat lo thu asoya Europe ram pathum hroi tu te ne na anin biak na nei tura hian nuclear le Iran ram huam chung le an thenom ram khulai an region an ti chung sui chungchang soi ho na an nei dona ma se ballistic missile siam chuan na an Iran ina atho mek ero chu he an thil soi ho tura hian a tel don lawa a chan chu Khawvel dan hemi United Nations ina a phal chin noya he ballistic missile siam chuan nai kalpuan ni wangin ram dang te ne na Iran ina ballistic missile siam chuan na chungchang hi soi ho a tul lawa an soi ho tura poi tel lo nin asoi boka Israel ten Gaza damdoi in te po poi salawa an be ang khan Iran chuan Israel tuna a be let na hian ati ve ngai lo ni in Iran foreign minister hian a soi mo maya tuna Israel an be let na po hian me puite an va bitum ngai lawa
dam do in te phei chu an khoi cheve ngai lo ni in chanchinthar lakhom tu te ma soya Iran foreign minister Abbas Araghchi hi ram dang te nen indur ton na konga hianin ton hriat tam tak te lo nei to akum sang ni som panga te po khan Iran nina nuclear ral thu ma siam cho kem ti khotlang ram ten le UN IO International Atomic Energy Agency ten na Iran ram ina indor ton dan ne po an ma the ber khan ni chu phang chon tun tuma heng ram pathum khotlang ram pathum foreign minister ten na in biang nan nei tu ra po hian Iran hianin anon ama hianon chhop chok la chu phang chon an ram tan na mi poimo takani ti kha kan han soitil vela hrim ni sela ti chuan pangana chuan Lebanon an parliament speaker he ngeni mil an Lebanon rama mi influential tak mi ne thei tak an ti nabi berry chuan tuna Israel Iran in be mek na hian Lebanon ram chuan khoi ram ma atan pui don lo thu asoya ani na a soi na phe chuan za som ni za zat ni in Lebanon hian he Israel le Iran buaya hian atel lo tur thu ka chiang ani atia chu wang chuan Lebanon ram chu Iran ram ne na in rem a khatianga tangrol thin an ni na khan Israel ne na anin be na hian Iran watan pui mo khatiang ang watho pui kha an tum lem lo nin asaya asana soina chuan Iran ram hian an manin Israel hian be thei tok ve a dikta ka soi chuan ton pui no mo jok chu Israel hian nian nep jok tin ani chuan a soi thung ani Iran ram hian in min ma mo ran lo chu wangin Lebanon ram chuan he Israel le Iran poina hian telve kan tum lo ani ti in asoya tin Lebanon ram hian Iran ton puina khatiang ang kha an pek atul lem lo thu asoi poka chu wang chuan Iran hian Israel be tur hian ama in chakna nei tok tin alo save mek pokani ti chuan parukna chuan Russia President Vladimir Putin chuan Iran rama Bushehr nuclear power plant ta Russia scientist role zatni ten him takin na na thok theizel ni na soya Bushehr nuclear siam chuna mun hi Russia company Rosatom an ti te siam le an enkol ania he Russia ina Iran a nuclear siam chuna mun na wa thok dei hi makan lo ti mai theya Iran hian Khawvel ma an in soifia na reng renga an ram chunga nuclear siam chuna mun an nei te hi ral thum siam chuna tur ne lowin civil mi te man tu civil nuclear program an ti heng eng le tha kol phetha ti chakna tur siam chuna turata na man an tura duang chuak an ne wangin nuclear ral thum siam chuk ni nen soi lowa chu wang tak chuan Russia company te nen po hian an thok khawa chu wang tak chuan Russia president po hian tuna hian Israel le Russia te Israel le Iran te in be mek masala Iran rama nuclear siam chuna mun Bushehr nuclear power plant an tia chuan Russia scientist role le kami scientist le an puitu zatni te khan him takin na na thok chun jom zela Russia chuan helai muna an mi thiam te na thokan mek awang Israel ne na po Iran ram nuclear siam chuna mun te an be mek na hian Bushehr nuclear power plant hi chu ron be velo moron kap che velo turin an ngen tin an soi chok pokani Russia le Iran hianin tho ho no thu thlung engom sa an lo nei to thina khami Russia ina Ukraine run nu hian Iran ram nen hianin tho ho na kong sang sang an lo nei to thina hemi Ukraine po hianin Russia ina ral thum then khat an nei te hi Iran ina ape kan ya tina bikin drone bomb an ti te phei chu Iran hian Russia hena ape chonga ni tin an lo soisel to thina chu tiangang chu Russia le Iran borok an nin lai chin na ani wangin tuntuma Russia president Vladimir Putin an scientist role in nuclear scientist zatni vel lina Iran rama nan tho mek thu soya hian Russia le Iran borok khami an tho ho na thil kalvel kha athle nin a hret theya amaro chu Putin hian zauna channa Iran in ral thuam puina mamota se Russia chuan a pengem ti zauna a channa hian January thla kumin January thla Iran le Russia in tho na thutlung an siama khan ral thum lama tho tun na mo in pui ton na tur an siam tel lo ni na changa chu wang chuan Putin hian in a mai ron phi ve hrim nge Iran hian ral thum wa tan puina mamota se kan pelawang ti tak chuan soidot lo ma sela kan tho ho na thutlung kan in rem na kha chuan ral thum lawa in tan pui ton na tur eng ma tel lo ti in
aron sei fia vele bokani ke chona pasarina chuan China sarkar chuan jun ni somporiat ni lainia British Indo Longlian HMS Spi in Taiwan tuipui reklai kaltlanga aron veivak chun na saktakena soi sela he United Kingdom Indo Longlian hian anram chung tuifin riat nai aron paltlanga chuwang chuan China le a chevel te tana remna le muan na tana thil hlaum takani ti in China hian UK Longlian ron veikha an ngai mo thunon soi choka amara chu British Prime Minister Keir Starmer ve thung chuan kha UK Indo Longlian in Taiwan State anti Taiwan tuipui reklai vela a han veivak kha kan thurol pui te ne na kan tran rol na that ziale kan mel ma te laka kan Indo Longlian te po kan tho chu hrelo zia kan lan tir na ne wangin heng kan mel ma te po hian kan tran rol pui te ne na kan bo ro ka that zia an lo hriat theina ta na ti kan ni tin ain soi fia ve thunga he Indo longa hian UK si pai sang level an chuanga chuwang chuan Khawvel ram sang sang UK le an thurol pui ram sang sang a longlam si pai te nen nun chanten zir ho dona chuwang chuan khilai China le a chevel Taiwan vela tuifin riat khang ang vela China mit timium theitura veivana hun an han mang ta kha China chuan alo ngai bo emani amai ro chu he China sarkar na UK Indo Longlian HMS P hinglaya an veivak an soi sel kha Taiwan Foreign Ministry lam ve thung ro chuan lo moment ti thun ron sei ve a chan po UK Longlian ron veivak chu than ti thu le an thlop tlat thun soi ani an ni hi kan hrachiang em ka hrelowa China khian Taiwan thlir kar ti meng khilai Taiwan ram khi an rama an chiar lui tlat amar chu Taiwan hian in independent ram kan nia China ram noya kan ni lowa an tia tran hunan kho ve tlat awang hian China hian hau tlat sia Taiwan lam hian khotlang lam pang an tho pui tlat thunga chuang chu China le Taiwan borok hi nia China hian tun ma thang to in Taiwan ram te runa te mo khating khana vo to thina thu nei na van nei phet an tuma amaro chu Taiwan ram lam ero chun China tho pui lovin khotlang ram ten tho pui a tuna po he chanchinthar kan han soya po hian UK Indo Longlian in khilai Taiwan State an tia khan nun chante han zira han veivak kha China lam chon an mitar lo ti mi me ma enga tinge Taiwan le China chu nam khat an nia tong khat mang an nia sa kho pakhat pi tlang te pon nia amaro chu hei China rama ya history han chui let lokela China rama hian in Communist Party ina arorel na Communist sarkar aron tun chu don khan Republic sarkar tin tu khami chiang kai sekate khanin China ram kimi an mainland chu sanin Taiwan ram hinan batlan chia sarkar kha an basiam ta ti chuan chuta chuan China ram ala kimi China ram pangai ke chu communist thunwai aluta Taiwan thlir kar ero chu Republic sarkar kha ding ta khami China civil war kan ti meidona mi khata kha chuanin Republic sarkar din du tu le communist sarkar din du tu communist sarkar din du tu Mao Zedong ale Republic sarkar din du tu chiang kai sekate kha an indowa China tu chunga ti chuan chiang kai sekate Republic du zok tu kha an chak tak lo wangin Taiwan thlir kar a hen an batlan sia ti chuan independent sarkar khan batin ve ta thoni amar chu tun hnuwa China ram te chu ram lian zok le ram ro pui zok ne wangin Taiwan chu thlir kar lian lutuk lo ania kha tiang khan an in lai chin na borok te pokatu ma tanga a om to wangin tu na po hian Taiwan lam hi chon khotlang ram an on tlata China hian an thu hnuai da amo khatiang anga ram pakhatanga oman du wang khan in rem lo na sang sang ten ne chu tiang borok ma na tang ton lo nei to kara khan tun haya jun som paret khan British Indo Longlian in khilai Taiwan le China in rina level tu fin ria ta nun chan zirin Indo Longlian ten han tle chho tir a khang ang kha China chon sat kan lo sai selven ti chona paret na chuan India rama kan lo lut do na nga and India Prime Minister Narendra Modi chon Bihar wantlang in khom na thu soya Bihar Chief Minister Hlui le Rashtriya Janata Dal ho tu pa Lalu Prasad Yadafa nasat kana soi sela hemi Lalu Prasad Yadafan apian chamalom na India dan puisiam tu Baba Saheb Ambedkar thalak chu akezona ada wangin nasatakin adewani Modi hianin heng India rama hian nam hnoi hnung dalit anti te hian Baba Saheb Ambedkar hi chu pathian tluk deuh thowa an ngai wangle
an ma ni chan chuak tu hruai tu an dalit pui India rama po din hun sang tak thleng thei chun le India ram dan puya po dalit te Hindu nam thate na an ra be lo na tura an sahim na turan dik na chan vo ron siam chuak tu ni wang kha pathian tluk deuh thon bia kan ni wangin lalu prasad yada fan hetia ke thlong deuh duai chunga chair chunga ake zona baba saheb Ambedkar thala katar lam kha lalu prasad yada fa soisel nan modi hian mangta modi chon lalu chon ake zona Ambedkar thala ka doa kei ve thung modi ve thung chon Ambedkar hi ka thin lunga ka da ka thin lung achangani tin a soisel ve thung ani ti chuan ngatinge Bihar a hian modian hetia lalu prasad yada fate ava be tak chiam kan ti chuan kumin kum top lama hian Bihar a hian assembly in thlan an nei dona BJP hian in ingen in sat takin campaign an nei to a an nei chho mol bola an so tu lu liante tin khatiang ang campaigner sang ta khan Bihar hian vil deuh chat to chu tiang a chuan India Prime Minister ne lai mek Narendra Modi pon thu vasoya he thu soi na hian in lalu prasad yada fa abe mai ba ka hian eptupol Rashtriya Janata Dal le Congress chu an rorel hun lai kha Bihar a re thei na le har satna thlen tu an ni ti in asoya he Bihar state a Rashtriya Janata Dal le Congress ten ro an rel hun lai khan re thei nan na satakin he Bihar state a in thlenga tin ni tina in hlo fa thin in hlo fa eizong te kha Bihar state an pem chu na sat rui laia kha RJT le Congress te ro rel hun lai ania chu wang chuan tuna hian BJP le an tonrol pui Janata Dal United NDA sarkarin kum som chung Bihar a hian ro an rel ta Bihar hian mel thar amwa India ram state a po amason berpol le mi te pona an fak berpol alo ni chhota chu BJP le an tonrol pui JDU tena an na thonia tuna assembly in thlan lo tura hian BJP le aftan rol puite chuan sarkar kan siam le ngei dona Bihar hian a aina sale zual zokin e le barzon na konga te rammason na konga te ke kan pen le dona chu wang chuan eptupol te hi chu ring to su anni hi chu nge ni ma ni ta na tang ma hai midang te ngai to lo re theina bo tum lowa ma ni sam nge ni kha ma ni inti hausak tu ma khati nga kal thin party ni a tin eptupol lam Congress le RJT tin na satakena soisel ani ti khan India ram chanchinthar po thui ta kan thlir to lo men kan video te seilu tuk lo nan kan han du tok le don nai menga kan han re fang hi chuan chung ko le mim lama har sat na te kan lo nei ve thina video siam te kan man lawa arem chang lu tuk lo ni ti kha min lo ngai hlut sak ve thin tu te tam takin noma ke ni kara chu wang chuan min lo hriat lok sak tur te poin kan han soi duwa kan channel te a thanzel thina tura thanhe min ngai saka amin du sak tu te nia in oka te in comment te kan lo mu hian a in soi fia na te kha kan han soi ve lo thei lawa chung te pot chu in mi nge ni hriat thiam na te le in mi hriat puina te po kan ron ngen ani ti khan kan du tok le potang